था खुदी की मंद्रन की बात है ना मन की बात है नंगांग बसे सिमति मान नान थोक पर नंगते मा इवन प्राइम मिनिस्टर की पुंसी से पुंसी हम सांग ने हिंगोई सुनो नरेंद्र मोदी सही संगा भोवे हिंगोई सुनो अखोई सीखर सुमादे रेडियो द मन की बात से ngang दन ले बोई सुनो हाइब फोर से फोर मोर से मसीदी मंगोन द पीन नहीं मा था खुदिंग ngang बंगमे मान मन की बात ngang ngai थिगलक पदने मणिपुर की मैतै नुपी अमना थंबाल लगी साबगी कौना की साबगी नत्रगा अदुगी दो पुखल ngang बंगमी अदुम मैतै नुपी दुना हौजे अवाब तारिब लमदम दो मणिपुर दा अदुगी मैसाक्ति मंगोन द फाव बंगमदे मान नुसीबी मणिपुर की सानरोइसिंगदमता अदुगी सानरोइसिंगदुना ngasiदी अखोगी मेडल दो नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड तो हंदू अगे तंगदू लेता फंगद्रदी हाइबदने मदीदमतना सुंबिदे इंडिया की थिएटर की लमदा रतन थ्यांगुंबा तांगबा थिएटर आर्टिस्ट डायरेक्टर अदुदो मधु मधुना ताइबंग पान थादोखिबदमा करीमता अवाबा नासुंगदे रतन थ्यांग पोखिबा मणिपुर की दमक्तमा अवाबा चैना फाउदे अदुगुंबा मिनुंग सिलेत्रबा अदुंबा जात बिजात खाइबा अदुंबा पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंगबसिंग अदुंबा इंडिया की लुसिंगबसिंग अदो अदुबु हौजि फावबा लालगा पूजा तौरगा लेरिबा मणिपुर की लुसिंगबा लीडर ने हाइजेबसिंग के मखोइगी दमक्ता इखोइ इकाइबी तसेंबदि मणिपुर माइ खुहलिबा मणिपुर ngasi अवाबा ताइसे मणिपुर की मीसिंग जे इखोइगी लीडर साबसिंग जे थमोइ सेंगबा लीडर ओइदबा मजाती मफुरुपु मरम नंबु थमोइ सेंगना नुंसिबा लीडर मंगा सुना पोम बतागदी मणिपुर ngasi इंडिया सेगाक सेना मथौना लेमगदमने अदो ngasi दी अदुमलबा अतांगबा अमखक अनिखक जावबनो पार्लियामेंट थोकपदो मरो थोकपदो अनि अहुम मंगा सुबिदमने युम वाबनी मणिपुर राज्यसभा की एमपी लेरिने कईगिदमक्ता ngang ngamde मणिपुर लोन बु क्लासिकल लैंग्वेज ओहनगाय होनब नगाय दमक्ता कांग्रेस की एमपी ने पुगली लास्ट मणिपुर गवर्नमेंट थाबीरम देने अखोइनदी इंडिया ना हापी दे अदो तसेंग बगिदे इंडिया द लेबा हौजु पालिबा नेशनल की अदुक चौर बनेना रूलिंग पालिबा पार्टी से सिगे सिना अखोइ मणिपुर की तौबी दे हबजे खंगगदी अखोइ मणिपुर द लेबा मेजॉरिटी ओइबे एनी टाइम सरकार सिंगने लेबा एमएलए सिंगना कोक चुंगसिनरगा अकन वाफम अमा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर नो एक्ट थंबगम दबसे सिंगमद्रगदी मणिपुर नुंसीबनी हाइना प्रजादा ताक तौबनी हाइन लोगनी अना अखोइ हौजिक लोइसिलकपदे हाइजनिंग बसे आईडीपी खकी इशू नतेब अखोइ आईडीपी की इशू सिदे प्रजाना गवर्नमेंट होना बिद्रसो मसा मसाना ने उपाय लेतमनिना ने संजन लगा लैखिगनी उपाय लेतना तौबतबो आईडीपी की मरुमदा पॉलिटिक्स तौरिबा आईडीपी के यम चटना नौसिजानना लेमिनरी हाइबा अदुंबा बीजेपी की लीडर नत्रगन अतोपा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर एनी पार्टी की ओइसनो XYZ ओइसनो एमएलए ओइगेरा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ओइगेरा आईडीपी का नुंसिनन चटनरे आईडीपी दौ तौरे हाइजे तट पट तौसनबने आईडीपी खत नुंसिगदम नते मणिपुर एज ए होल नुंसिबतागदे आईडीपी सिंगी प्रोटेस्ट तौब यावहलोइदमने ngasi mayum leiba pangtraba mafi senangai leitraba masagi awathabi haino ma mayum dei pala sa phangtraba IDP sing protest tawraga aikhoi praja myamna isagi thau silaga leiriyeba no IDP noi protest awgadam nate aikhoi rest of the people aikhoi leiba aikhoi na protest awgadam haimna MLA kunthani buyang kaidu governor ki gate mamang da amuktang de period tawna lepune IDP sing leisi aikhoi national highway salam dise aikhoi MLA sing se aikhoi mioi nu draba aikhoi governor ki mang da period amtang taw makoi phar ga jian thamgodra makoi phar jian thamgodra ba adumba mathona suleitaba aduga haujik katno ba khar lepe na nu mai makon ta dre harga tumi leire harga manipur da shanti leire harga numit tarani bu lupa crore kya sanga crore trat sanga london dagi british ki ben party crore hum sanga pudharga manipur dur dhum dam jagoi shalaga मालेम की म्याम दा मणिपुर की तंगरू लेता दब से लेटे शांति होरे उन्नगाई की खोट अदुगी पॉलिसी दा सपोर्ट तौरिबा मिसिंग दो मणिपुर मराय ममा लेबा नुंसीबनी हाबि यारोय अदुना एखोय आईडीपी की से पार्लियामेंट दी थंबे याबा एखोय ऑनरेबल एमपी ने थमे हाउजिक सु लेहौरिबे एमपी से ने थमसी थमगा होनसी तबुतबु मरक असिना एखोय प्रजा सिंगा एखोय मणिपुर की अपुनबगी इरांग से गवर्नमेंट सबसाना एड्रेस तुइन तौब संगी अदुनतना
issue se kanagum khana pai gre na kanagum khana lei thok su patte kanagum khana issue se ai koi na pai ga dam ni issue ne na khan ba su patte ai koi punamak manipur as a whole lai minai be khunda nai ma organization khuding mang na ne manipur gi issue ni idp ka ki issue na te khala ga ai koi masigi movement se mang dai koi tangai fadana 2025 se loi khraga ni kuira roi ngasi tang manga jore numit kunga taruk ni tangai re masida ne 2025 se loi tringai da manipur irang se loi sin ngai na ne ai koi movement ama madu ai koi ain kai bu mong ta tau si ai roi koi ain ya ba mong ta tor ga amak tang di ya de ne manipur gi se ai na khangal lok sai bo pham vote li adu kadai phobo masina kana bo phangane na sa to bi ja an bai round se thambi asi object sathari ba parliament session asida ai gi honorable MP Dr. Angom Sabi Mola Koijam ki Congress ki Manipur ki MP ani khak Congress ki sat khiba sida yamna maroi ba thodang lawraga Sabi Mola Koijam na ngasi parliament da Manipur da sahi ani ga 7 months site 2 year and 7 months punna tha kunthra ma thoi hele sigi sida tangdu lei taba phibam laktriba amadi khoigi internally displaced person sing idp sing mayumda hanjanba phangba ngamdriba mioi sing ai batare mi lising kaya si sigi damukta india gi government na kari thausil thorang tobirage sumaina leiba haibasi yam chauna pukhale yamna nungaiba penjaba section kambu dagi su leiramgani Zabi mol si mana English am lo li ai na English ta pet lo li ai na kana kum khane ga do na sidi imalon manipuri na parliament da mayek seng na imalon jaw na thamme masi manipuri singi amena nungai ba haibetare madumasu dum phawira mani manipuri lol haning badu su lole English su dum yawre maroi ba point di yamna sangtung na hairu daga su ikoi India pumbada loina khangnara wafam ne India government na 31 months sida ikoi gi thokriba violence siga mari lena concrete oiba sigi thabuk simadi paikhat le haiba si hauji phawdi iu udaba even Prime Minister Narendra Modi lakte ne lakpiyu ne kya raghai do last ta Zabi Mol Simagna Parliament Haibani Honorable Prime Minister Narendra Modi na in Manipur Satpada Atopa country Satpada visa the car legas Manipur Satpagi di visa the car lati I wafam sipoba tham kibane. Yes. Ado kona few minutes saibitare minute masing the pabi Prime Minister Modi na hobe la ambado. Mizoram da railway ki inauguration ki program amaga mari lenan lakpane aduga manipur da sanga ame manipur da sanga amaga district ani imphal ki district amai batare ta sing nai batar ke dimram district sampur district ta suchal amanina yes manipur ki district ani da sanga me aduga magi sanga bagi adugi asigi law thomi adubo manipur ki tangdu leita draba idp sing maram da Sumba kanda hanjinan gani makoi ki mayum sumaini sagani sigi manungda time bound nama haiba karim bawba panbiram dabra ina khalle aduga even national highway si lifeline mas particular community amagi sunate particular section amagi sunate national highway si even international trans asia highway ni amaka Imphal to More ki lambi si de amaka national international ki transition highway me sida bawba sathan mangam draba sigi matang da su kari gum bawba hairam da governor na manipur ki governor na trial basis oiram bai senapati bawba satna ngai gi damak tani na manipur ki gari ta or ga imphal gi thaba lamakhang da gi satpa ya khidaba masita sengna kidi India government ki failure ni Yes. Governor na thaba gari lam thaba Manipur ki chief secretary na Manipur DGP na security escort tauraga satpa gari da mai pakta bai se India ki government ki mai thi bane Manipur khakki na te so mayam se lai ringai sida nasigi
निंगथमगी लोइसलक पांद की सही की दिया रोइबा सेशन होइगदोइमनी 2025 की हौजिक चलिबा तांग कुन स्वाइ दोइम गनि लोइगदोइसे सिफाउदा अखोइगी कांग्रेस की एमपी ओजा बिमोलना पुथोकपसे यामना मतंग साबा यामना मरम साबा मतंग अमनि पुथोइसे सिदा इंडिया की पार्लियामेंट लेरिबा अखोइगी रूलिंग मेजॉरिटी ओइबा बीजेपी ना अमदी मखोइगे सतमिनाइबा दोल मचा मचा खरा सिगा पुल्लगा ए मणिपुर की हाइरिबा पोसे अखोइ कुइमले ताफम थोइने मणिपुर दा तंगदु लेताबम पुरंगनाय होनबसे अखोइ दोल की वानतना गवर्नमेंट अमगी तौफम थोकपा थबुकनी कॉन्स्टिट्यूशन दा मागे पीरिबा ngakloudugi matungina state amada law and order fail oirakpa targadi madugi responsibility do union of india na india union ministry na daita pugadamni ekhoi tawpham thoine aduga sason jo ji manipur gi assembly si suspend orga thamme dissolve orga thamme MLA सिंसी चुमने हिंगी है बतनी तोलो पीर का थंबा खक तनी मकोई दा करी कुंबा पवार पो पीद्रे सुमाइन थंबा से कोई डेमोक्रेसी दे मसक थी मसी तो हम थोकता बामनी है न मकोई तब चाना थोक तो फमी थोए अदो कांग्रेस खक तना कोई के अतो अतो पॉलिटिकल पार्टी इंडिया ब्लॉक का सतमिना लाइक माइंडेड ओइबो ओपोजिशन द लेमि नैबा सिंगनसु मणिपुर दा तौरिबा एनिमेटेड सस्पेंशन से क्या कुछ थमगे है नो फ्रेश मैंडेट लौनगाइदोंता असेंबली डिजॉल्व तौरगा इलेक्शन पांथोगा प्रजा लेंगाक सब थम फई इंडिया की यूनियन ऑफ इंडिया मणिपुर नुक्सीबगी खुदम मानते है अतोप अखोई तृणमूल कांग्रेस कई यौरबने मणिपुर की तान चीरब मणिपुर की गांगबीबसी कनानो है मणिपुर प्रजा इंडिया प्रजा मयेक सेंगना खंगी कांग्रेस कांग्रेस चलमिनबा इंडिया टीम एवरी ओपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी मणिपुर की थोब वाथोक कंडेम तौई मणिपुर शांति हंजनब पामे एक्सेप्ट रूलिंग बीजेपी बीजेपी के चलमिनब मखोई डोल मचा मचा खर से नतना मणिपुर की प्रजा अतो अतोप पॉलिटिकल पार्टी एफिलेशन की पॉलिटिकल पार्टी की लीडर मखोई की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्ट्री यामीनबोरसु मखोइसु हायरगा मणिपुर की शांति लेनिंगाई मणिपुर तंगदु लेता पुरंगाई होनबसी हाइमिनब चंगे अदु यम लुरिबसे अखोई ओपोजिशन हाइबदु खंग नतेब पांथोकदब थबुकसिदि रूलिंग ना पांथोकदमनेबा अदुगा रूलिंग की बीजेपी अमदि मागे सनमिने पार्टी सिंचिना थमोय सेंगा मणिपुर प्रजा नुक्सिरिब्रा नत्रगा मणिपुर प्रजा सी कईगुंबा एजेंडा हिडन एजेंडा खरदा मणिपुर सी नमधनगाई मणिपुर की मियाम सी यामना मटिंग लेबा अदुगा मणिपुर मियाम से मणिपुर की मी से इंडिया की एनी जगह चटपदा इंडिया की मी चामगा थेंगनबदा कीदबा तोंगानब मथौना मरिंगजेन मरौसिंग याम लैयेबा मसिगे सी कलकपदगी मणिपुर सी नोमनदगा नोमा इंडियाना लाना फानब ngमदब प्रजा ओइरकनी हाइन कीबदगी मणिपुर से हदकी मतंग सिदा थुदियगे नमथियगे अदुगा मणिपुर से अमगना के मकोक हाइगलहलरोगे हाइबगुंबा तौरगदी मधु इंडिया की लाइबक थीबनी मरमदी अपिक मणिपुर स्टेट सिननी मालेमद स्पोर्ट्स की लमदा इंडिया मसक चाइबसे मालेमद आर्ट्स एंड कल्चर की लमदा मसक चाइसी मणिपुर ननी अदुगा मणिपुर की पुआरी हंगनी येंगुबदा मणिपुर सी मसा मरोम दोम लेपसब ngamba अदुगा मसागी सासोन चुपली नियम चुमना कांगरुन चुमना वयन पथाप चुमना लेरकपा जाति फुरुक खुदिंगमक नुंसी चानना लेरकपा अदुमलबा मणिपुर अमबु हंदक थोइबा थौदोगसिदा खुदोंग चाबा लौरगा इंडिया नमझन लगे हाइबगी मतागुम तौबोइरगदी इंडिया की पालिब लेंगाक असिदा अखोइगी डोल की खेनब लेतना पॉलिटिकल पार्टी खुदिंगमक अमदी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन खुदिंगमक अमदी इंटेलेक्चुअल खुदिंगमना अपुनब अकनब वॉइस समा मालेम की लेबाक अतैद ताब यानगाई अकनब वॉइस समा हौजिक पार्लियामेंट सेशन मनुंग लेंगैसिदा थमौब चुंब्रैन खली अखोइना चिंदा आईडीपी नुक्सी चिंदना लांजेनरप चिन नुक्सी हाइबा अदुगा तसेंगनमकी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯤꯡꯊꯝꯊꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯥ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯔꯩꯕꯁꯤꯡꯒ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯋꯥꯍꯩꯗ IDP ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯅꯤꯒ ꯊꯥ 7 months ꯁꯨꯔꯛꯄꯁꯤꯗ IDP ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯈꯣꯜꯂꯥꯎꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯕ ꯉꯝꯗꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯁꯦꯟꯗ ꯗꯤꯚꯥꯏꯠ ꯑꯦꯟ ꯔꯨꯜꯒꯤ ꯍꯨ ꯑꯃ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯀꯥꯝꯁꯟꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤꯁꯤ ꯋꯥꯠꯂꯕ꯭ꯔꯥ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯠꯍꯟꯗꯅꯉꯥꯏ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯄꯨꯟꯕꯩ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ IDP ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯤꯡꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯑꯣꯏꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯁꯤꯗꯗꯤ ꯗꯣꯜꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯕꯤꯖꯥꯠꯀꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯥꯅꯤꯃꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯚꯣꯏꯁ ꯑꯃ matang sana handak honorable MP na thamibasi matakda aikoi praja section khuding makna su thaminna ba tangai fadabra ai wafam se thamjare ya noi jai ba jiki center leader sing local pa to center gi lengak na aikoi gi irang asi thunu loisin gani haiba gi asadu huji phogi na lei thai bani ujan thabi yam noi jai gani koi han barong si gi na koi laksani wang si koi juji ojabi mol ki mani congress ki kabi ki ba koi gi MP ani haiba tare sina kadai foba IDP singe aduga manipur tholiba crisis asigi matangda kadai foba step sing locally kari hena torakani haiba asa lairi aduga hojik ruling amadi opposition gi leinari ba kogi number game haiba tare hena masing yamadi ruling na yam kain hen basida koi congress no laujaraga su kadai foba thabuk oina paikhat bangam gadori kari koi gi manipur gi MP sing sidi kari asa to ba yari haiba do koi hojik tholiba crisis solution ba aduga IDP sing budi sita mu to nabai matang sidadi kadai foba thajaba thamningai lei hedu thambi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤꯗꯤ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨꯗ ꯑꯋꯥꯠꯄ ꯑꯁꯣꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯨ ꯃꯈꯨꯠ ꯊꯤꯜꯂꯒ ꯇꯥꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯤꯖꯣꯂꯨꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯒꯗꯕꯗꯨꯗꯤ ꯅꯝꯐꯨꯗ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯈꯤꯒꯗꯧꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯔꯨꯂꯤꯡ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯅꯨꯡꯁꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯖꯁꯇꯤꯁꯇ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯌꯦꯡꯗꯕꯤꯗ nampuda pass to ge haina taw khragadi makhoi gi oeba ekhoi manipur gi issue sida IDP khakta gi natte koina yenga daw manipur as a whole IDP aipsina mi lising khara mai makai lehenda na leibi wane ba aduga total population of the manipur se si krai de no ma chapsal laga gi scrap to bagi type ta thammi ba se si soi koi chaw ni yengda ya de ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥꯁꯦ IDP ꯈꯛꯇ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯄꯨꯔꯒꯁꯨ ꯆꯠꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯁꯨ ꯌꯦꯡꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ IDP ꯈꯛꯀꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯣꯏꯕ IDP ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯝ ꯃꯤꯑꯣꯏ hundreds of thousands of ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯦज ꯑꯦ ꯍꯣꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ IDP ꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯍꯟꯖꯤꯟꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ IDP ꯁꯤꯡꯁꯤ ꯅꯦꯅꯥ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯄꯤꯄꯜ IDPꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤ ꯂꯥꯛ ꯀꯌꯥꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯃꯛꯀ tangdu lai tabu oidraba sigi chathok jin ja dragadi hawu ni chamane IDP ga khoi ga IDP oidaba singa adum wamin na gane ba khena re si IDP na mayum da sangba phangdaba mayum da lai phangdaba adu khak ne ba adu mayum da lai ba phangal se IDP singe phangal madum da so as it is manipur ge atai praja sing na satpa yadab sumaina dimapur line makhada Kangpopi samaga senapti samaga satpa yadraba moreda satpa yadraba surasampur line da satpa yadragadi amhaya mahadum ta doine aduna ikoi manipur ge na issue sida praliba government sina yengra yengdabra se aktang hangani yengse India da 2014 dagi BJP na palakpa matam dagi kari gai moine achievement mai pakpa India gi praja gi tawkhrabra hype shamak na hona ekoi makeup thokmina bam tangai fadeb India da makoi na ek BJP na Narendra Modi na palakpaga India ki constitution thuga eraga India ki constitution ki preamble si thawai ne bako thawai sida ekoi gi secular amadi socialist haina wahi ani yaweba sigi se secular haisina dharma jat bijat khaidana shanti hoina mai chatning ba dharma da laishon da chatchaba yaba haiba siga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕꯅ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯅꯝꯊꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯉꯥꯏ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯁꯤ ꯃꯣꯏ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯟꯕꯒ 2014ꯒꯤ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 32 ꯐꯥꯎꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯒꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗꯒꯤ
persecute tawraga selakpa Muslim din nataba Hindu Christian Sikh Parsi Jain any community je India da laga laibada India da sangje pham pigani makoi du India gi citizenship pigani hai se Prime Minister Narendra Modi na law thokre adugi sangje pham du pi dana makoi citizenship su pigre adugi mamang da 2014 gi December tang ko drama choi phaugi manung da lem bado hawjikte amaka 2024 gi December gi phau so am gyawdana adum manum sangduaga atopa country sing dagi Muslim natab any religion da lakpa sing di pusalaga laaga India da ne na tan lerga citizenship oin ba yaga ni haina masi BJP gi agenda du mang phau na kreb bang thokre adugi matung da makoi kai dawi Citizenship Amendment Act si ahan ba bill loin puthoi masi ram kana protest sawi North East chu putawi India pumba tawi nampu da makoi na pass tawkre Citizenship Amendment Act enanga saigi country ahum dagi lakpa mi sing do India citizen pithokre India da masa matanda na makoi na mapalam dagi pusalaga citizenship ohen basi yakre ko masigi matang da makoi na Jammu Kashmir ji matoi ahum thongna thugai greba Jammu Kashmir ki masagi ningtamna masagi tongan ba ama state amagi ningtamna leijramba ji union territory da khaidoga Jammu Kashmir si ahingam da loisan gre ko makoi na Prime Minister Modi ki BJP ki manglan mai pakre makoi na agriculture lomi singi sinmi singi damak ne farm law ahum puthoga 2020 da pass taweb India da farm law ahum singi mayok da Punjab na murui na lusingaga asondan masidi north na ya batawi Punjab ta Delhi da protest tok dagi upai letrana mi cha kya shigra matunda mi 700 800 ki abab to ngoni shigraba thawai mangan graba suicide tokdana protest tokdana sigra matungda 2021 da farm law ahum du moi maithi dana parliament da makoi amaka hando e duma moi maithi re ko jage masigi mathak da makoi na tawba thabu kai si ka particular community amagi maruin Islam satpa Muslim singi dharma gi oiba nikah talak aina marriage divorce ki law da triple talak aina amal lai masi chana bi aroina moina pass tok thoka triple talak si muthale makoi thawina mathau danga moina Modi na magi pamjaba manglan se particular dharma ma da khut thinjan ba si magi pamjaba manglan oina tawba dawna tawre even moina ngamba bo handa 2025 da overnight da work pha ek aina masagi leijramba 1995 ki work pha ek si moina pulap amen taw thoga makoina muthat ngai khonarga atopa chatna daba khra hapchan badagi Supreme Court ta pending lei hojik work pha ek ta su khut tha dan tawkre sigi mathak ta makoina tawba se makoi yam ngami Babri Masjid Ram Janabhumi ki sahi kya sahi samri hen bagi history leiba masi case tadi sahi 2011 adai dagi case kanna tawk pado thugai dan tawna ki bado madu Supreme Court ki Chief Justice hoiba oemba Ranjan Gogoi na Assam dagi hauki ba ma magi matamda 2019 doem bani mana February mata ta thokre aduga Babri Masjid thugai ku justify to thokre aduga Ram Mandir ki sanan kre madugi decision piba judgment piba Chief Justice so Rai Sabha ki MPM ki chokri phangre BJP da ba loisan gre chapter se Supreme Court ki Chief Justice Rai Sabha MP da compromise to thokre adugi BJP na ngamba si airport institution kya ama private company de yo thokpa mami ngo thokpa even Manipur ki Bir Tekendra airport se Imphal International Airport ena hojik lei ri se masimak privatization de yon thokare kan honare masi hojik phawdi tawdri mane atopa jaga khadi tawre airlines pe am pi thokre moina control tawdre ko adagi makoina lam je maming on ba se city maming on ba town maming on ba village maming even hojik Raj Bhavan hai vi lok bhavan on ke damne maming on ba thabu jam pai maming on ba de am busy oi makoi adagi makoina Manipur da PR thamjan bangam me PR thami aduga PR gi aseng ba sakron na dudi utpangam te makoina double standard sana ba PR ma taw PR gi aseng ba sakron joy da ba aduga thami makoina ngambam na khwai dagi diplomatic oi bamna India gi Hindi film gi sangsar da sangaga BJP na RSS na makoina Kamunin oi ba Hindi film kya puthok pa da ma tam ma koina paisa sponsor ta wi Prime Minister Narendra Modi ma samang Home Minister Amit Shah ma samang na sponsor ta raga Hindi film sing da ma koina kamunin oi ba Hindi film je puthoga phauhan na ngai ho nei
फिल्म ममिंग दुम याम यामख्रे मधु इंडिया द सर्कुलेट तौरगा मखोई कम्युनियन होइबा ममदी पार्टिकुलर कम्युनिटी हमना फतबा हिंदू सिंह याम फाबा अदे बीजेपी ने याम फाबा मसिक ना होना फिल्म याम पुथोंगाय होने सम हाइजरबदा मखोइने सिल्लिबा थबुक सिंसे चौखत थौरांग द थौ चिनदेब कम्युनियन हार्मनी जाति हमगा नुसिनंगाय होनब द थौ चिनबगमदे लेबाक अमा स्टेट अमा लोकल अमा मधु चप चाबा एडमिनिस्ट्रेशन फनगाय होनब द चिनबगमदेब अदुना मणिपुर से पिक खबर सिदाई मणिपुर से अवांग नोंपो की मताई द लेबा मणिपुर से सिदा लेबा आईडीपी की मी लिसिंग खरगी दमक्तदा मखोई सिनबीबा ngamde नरेंद्र मोदी ना अदुना माना नोमत मागी पार्लियामेंट दो ओइगेरा नत्रगना मागी मपुनसिदा माना मणिपुर द लांबोइरा वांगंगमदे माना ख्वाइदि सिनबम लै चुप छोइदना था खुदी की मंद्रन की बात एना मन की बात एना ngang बसे सिमदि मा नाथोक नंगदे मा इवन प्राइम मिनिस्टर की पुंसी यम सांग हिंगोय सुनो नरेंद्र मोदी सही संगा फौबे हिंगोय सुनो अखोई सीखरसु मादे रेडियो द मन की बात से ngang लेहबोय सुनो हाइब फोर मोर से मसिदि मंगोन द पीननि मा था खुदी ngang बंगमे माना मन की बात ngang ngai थिगलकपदने मणिपुर की मैतै नुपी अमना थंबाल साबगी कौना की साबगी नत्रगा अदुगिदो पुखलगांग पंगमी अदुम मैतै नुपीदुना हौजे अवाब तारिब लमदमदो मणिपुरदा अदुगी मैसाक्ति मंगोन फावबंगमदे माना नुसिबी मणिपुर की सानरोइसिंगिदमता अदुगी सानरोइसिंगदुना ngasiदी अखोइगी मेडल दो नेशनल अवार्ड इंटरनेशनल अवार्ड तो हंदु ओके तंगदु लेता फंगद्रदी हाइबदने मदिदमतना सुंगिदे इंडिया की थिएटर की लमदा रतन थ्यांगुम तांगबा थिएटर आर्टिस्ट डायरेक्टर अदुदो मधुना ताइबंग पान थादोखिबदा मा करीमता अवाबा नासुंगदे रतन थ्यांग पोखिबा मणिपुर की दमक्ता मा अवाबा चैना फाउदे अदुगुमबा मिनुंग सिलेत्रबा अदुमबा जात बिजात खाइबा अदुमबा पॉलिटिकल पार्टी की लुसिंगबसिंग अदुमबा इंडिया की लुसिंगबसिंग अदो अदुबु हौजि फाउबा लालगा पूजा तौरगा लेरिबा मणिपुर की लुसिंगबा लीडर नि हाइजेबसिंग के मखोइगी दमक्ता इखो इकाइबी तसेंगबदि मणिपुर माइखु हलिबा मणिपुर ngasi अवाबा ताइसे मणिपुर की मीसिंग जे इखोइगी लीडर साबसिंग जे थमोइ सेंगबा लीडर ओइदबा मजाति मफुरुपु मरम नंबु थमोइ सेंगना नुंसिबा लीडर मंगा सुना पोम बतागदी मणिपुर ngasi इंडिया सेगाक सेना मथौना लेमगदमने अदो ngasi दी अदुम लबा अतांगबा अमख अनिखक यावबना पार्लियामेंट थोकपदो मरो थोकपदो अनि अहुम मंगा सुबिदमनि युम वाबनी मणिपुर राज्यसभा की एमपी लेरिने कईगिदमक्ता ngamde मणिपुर लोनबु क्लासिकल लैंग्वेज ओहनगाय होनब नगाइदमक्ता कांग्रेस की एमपी ने पुगली लास्ट मणिपुर गवर्नमेंट थाबीरम देने अखोइनदी इंडिया ना हापी दे अदो तसेंग बगिदे इंडिया लेबा हौजु पालिबा नेशनल की अदुक चौरबने ना रूलिंग पालिबा पार्टी से सिगिसिना अखोइ मणिपुर की तौबी दे हाबजे खंगगदी अखोइ मणिपुर द लेबा मेजॉरिटी ओइबे एनी टाइम सरकार सेंगने लेबा एमएलए सिंगिना कोक चुंगसिनरगा अकन वाफम अमा इंडिया की प्राइम मिनिस्टर की होम मिनिस्टर वाक्ट थंबगम दबसे सिंगमद्रगदी मणिपुर नुंसीबनी हाइना प्रजादा ताक तौबनी हाइना लोगनी अना अखोइ हौजिक लोइसिलकपदे हाइजनिंग बसे आईडीपी खकी इशू नते अखोइ आईडीपी की इशू सिदे प्रजाना गवर्नमेंट होना बिद्रसो मसा मसाना ने उपाय लेतमनिना ने संजन लगा लैखिगनी उपाय लेतना तौतबो आईडीपी की मरुम द पॉलिटिक्स तौरिबा आईडीपी के यम चटना नुसिजानना लेमिनरी हाइबा अदुम बीजेपी की लीडर नत्रगन अतोप पॉलिटिकल पार्टी की लीडर एनी पार्टी की ओइसनो XYZ ओइसनो एमएलए ओइगेरा पॉलिटिकल पार्टी की लीडर ओइगेरा आईडीपी का नुसिनन चटनरे आईडीपी दो तौरे हाइजे तट पट तौसनबने आईडीपी खत नुसिगदम नते मणिपुर एज ए होल नुसिबतागदे आईडीपी सिंगी प्रोटेस्ट तौब यावहलोइदमने ngasi mayum leiba pangtraba mafi senangai leitraba masagi awathabi haino wama mayum dei pala sa phangtraba IDP sing protest tawraga aikhoi praja myamna isagi thok silaga leirieba no IDP noi protest tawgadam nate aikhoi rest of the people aikhoi leiba aikhoi na protest tawgadam haimna MLA kunthani buyang kaidu governor ki gate mamangda amtang de period tawna lepune IDP sing leisi aikhoi national highway salan dise aikhoi MLA sing se aikhoi mioi nu draba aikhoi governor ki mang da period amtang taw aikhoi phar ge jian tham gadra makhoi phar jian tham gadra ba
अदुंबा मथौना सुलेतबा अदुगा हौजिक कापनबा खर लेपे न नुमै मखोन ताद्रे हारगा तुमि लेरे हारगा मणिपुर शांति लेरे हारगा नुमित तरानिबु लुप करोड़ क्या संगा करोड़ ट्राक्टर संगा लंदन दगी ब्रिटिश की बेन पार्टी करोड़ अहुम संगना पुथरगा मणिपुर धूमधाम जगोई सालगा मालेम की म्यामदा मणिपुर की तंगरू लेतादब से लेटे शांति होरे उन्नगाई की खोटप अदुगी पॉलिसी द सपोर्ट तौरिबा मिसिंदो मणिपुर मराय ममा लेबाग नुसीबनी हाबि यारोय अदुना एखोय आईडीपी की से पार्लियामेंट दी थंबे याबा एखोय ऑनरेबल एमपी ने थमे हौजिकसु लेहौरिबे एमपी से थमसी थमवा हनसी तबुतबु मरक असिदा एखोय प्रजा सिंना एखोय मणिपुर की अपुनबगी इरांग से गवर्नमेंट दा सबसाना एड्रेस तोइना तौबा मसंगी अदुना तना इशू से कनागुम खरना पाइग्रे न कनागुम खरना लेथोपसु फते कनागुम खरना इशू से अखोइना पाइगदमने इशू ने न खनबसु फते अखोइ पुनमक मणिपुर एज ए होल लेमिनेबे खुंदाने ऑर्गेनाइजेशन खुदुमने मणिपुर की इशू नि आईडीपी की इशू नते खलगा अखोइ मसिगी मूवमेंट से मांग दे अखोइ तंगाइ फदना 2025 से लोइखरगनी कुइररोय ngasi tang manga jore numit kunga taruk ni tangai masida ne 2025 se loi tringai da manipur irang se loi sin ngai na ne akhoi movement ama madu akhoi ain kai bumong to tausi ai roi koi ain ya ba mong to torga amak tang di ya de ne manipur gi se ai na khangal lok sai bo pham se thamjare yam bazar wafum ka marom ko gi leiriba ji lemori ba matam numit kharani sida ko gi rai sab pangtho liba parliament session asi loi dri manung da leibir ba mp sing su manipur crisis solution ba ya wafum sing thambi wa wafum sing aduga rest of the people idps kakta na miyam na su sabsa ba ko thodang amadi lobu tangai fade ha duni yam noise uja abi